Haji apunten apa minta dukinya nuju honggoy ke Slimanin teh. Lihat bambu ide kuat percaya para tepuk tangan awak ini leheng bari dianggap sesekali si tepenya balong jerong dewa bebenes bebenes saliraki awite pangajengkuan lantaran gitu. Jangan atau pagi kapayun sorang luhur mega paripos tebayang lepas diri api siap lagi baliwan nadudutun kembang kadaton dua lamun kau tipu kata bang Bes laksana kapiduriat mata pai ngapale bangke mata kedan lelawangan mata pai ngapale bangke mata edan mata pai ngabale bangke mata edan lelungan adulah dia dua lelungan asa lali wow wow asa sarung bantal sapu tangan hiji cerik panas kena langsung pohai langsung nguping hujan tengah wang di imah keeng sorangan nguping hujan tengah wang di imah keeng sorangan lamun angkara kuah asa luhurin nyanyi gini asa gigiri nangkara asa luhurin
Tuban asa handapun canggih kang wak Semar asa kolongan aduh alah ya asa kolongan kodok apa kodok mawa kalau mau yang ayo nama baru dan kurang ngariung di buruan engklak-engklakan bari dilucu pisan baru dan kurang ngariung di buruan sarakat menanti kita tomongan jelas kedai bagi kedai zaipungan doakan kakalayangan manuk cium di nepi sitam kumaha deui cenah buah cula arah taken Allahong sing ketak mun dicium makang pepe kudu kumisan tilu bulan karasa merah pasti paresen hati cium kudu kumisan kumis nana baplan hati bohai ngajekan pasti gepeken dicium kuno jangot tantawa jangot anyar dikurun hati bohai ngajedut lendeng beketak belakang barang gerian ken anu dewe ngondei oh teman aku ya ding 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 siapkan wah kau rarang gerian kata anu dewe ulah pati diherian ibu hajat teh wina Allah kapayun heula kang alena kapayun ibu hajat mangasor kapayun heula ibu haji padir ibu haji Allah kapayun heula bunda Emi bunda Emi Allah kapayun heula Kang Ale enteran neng salwa Akang Ale kapayun heula beak cenah duitna anu mana eta Kang Ale kapayun heula siapkan wah jung nang tengah salang lanjung gigiu asati kuning lempang jangan longke